Dame i gospodo, osnivanje još jednog sekretarijata ne bi bio nikakav problem da je to izraz potreba građana koji žive na teritoriji severne srpske pokrajine. Međutim, problem je osnivanje sekretarijata da bi se zadovoljili apetiti koalicijonog partnera, tim gore što se radi o pokretu socijalista Aleksandra Vulina koji nema ni članove ni glasače. I to je osnovni problem politike u Srbiji, a i u severnoj srpskoj pokrajini, sve dok političari kao što je Demokratska stranka i njeni, da ih ne nazovemo privesci, nego koalicioni partneri, a sada Srpska napredna stranka, shvatali da je vlast kolač koji treba podeliti i sa slašću pojesti. Gospodo, mi političari, vlast i institucije vlasti postojimo zbog građana, a ne građani da postoje zbog nas. I dok se to ne promeni i dok vlast ne bude se ponašala u skladu tim, ovoj državi i narodu neće biti bolje. Ono što je interesantno je da je jedna od oblasti ovog sekretarijata sekretarijat za rodnu ravnopravnost, a prema informacijama koje imamo u vladi neće biti ni jedne žene, što za Srpsku radikalnu stranku nije problem, jer mi ni političare ni građane ne delimo prema polu, već prema sposobnostima i svim ostalim ljudskim osobinama, ali kažem, eto, interesantno je, osniva se sekretarijat za rodnu ravnopravnost, a ni jedan pokrajinski sekretar, odnosno vlada će biti sastavljena od muškaraca, tako da Srpska radikalna stranka ostaje dosledna svom stavu da neće podržati ovu odluku. Hvala vam. Prvo, nije postojao sekretarijat poseban za socijalnu politiku, ali je ta nadležnost bila u okviru nekog drugog sekretarijata. A mi smo želeli upravo zbog građana da damo posebnu važnost toj oblasti, upravo zbog činjenice da je ogroman broj građana Srbije koji žive u autonomnoj pokrajini Vojvodini doveden ovim ili onim, na ovaj ili onaj način u situaciju da ovaj sekretarijat treba da se bavi njihovim problemima. Pokrajinska vlada će u potpunosti biti formirana kada budu izabrani sekretari, zamenici sekretara, podsekretari, pomoćnici sekretara, pa onda možemo da pričamo koliko je žena zastupljena u pokrajinskoj vladi. Na nivou sekretara ćete videti da li će biti ili neće biti žena, a ako bude suprotno onome što je rečeno za ovom govornicom, ja očekujem barem izvinjenje zbog toga što ne vidite dobru budućnost. Hvala. Ovaj novi sekretarijat se, vi ste rekli, osniva zbog interesa građana, a preciznije bi bilo zbog interesa građanina Aleksandra Vulina. I eto, to je to. A što se tiče, ja sam se izrazila da je reč o pokrajinskim sekretarima, o vlasti, a ne o zaposlenim sekretaricama po sekretarijatima, ali kažem, ponavljam, Srpska radikalna stranka ne razlikuje ni političare, ni građane prema polu, kao što ih ne razlikuje ni prema naciji, ni prema veri, već ih razlikuje po ljudskim osobinama, sposobnostima, trudu i radu u životu, i svemu što čini čoveka bez obzira na pol, naciju, veru, rasu.